Talo falava tembo le wan tele wa 5 minuti wa te ai nei le July 5 ia ele toi fa wa wei foi le tau toma le nanga lau Blue TV ai mai program fai foi le vai ya so le Tautai e ma Asiata e na wa 5 minuti te nei le July 5 a o lo a va foi le la ya manto win usila ia ele nei foi ya so nga fua io e aso nga fua so lo na valu le mansi no November lua felua se fulu male tansi fa talofa maofo lo fantuai Asiata Tautai e anti oi le nei vanga o le afiafi ia po le hawa uli fo ia walanga o manto e nga o le vai o le wati a fuaina i Leaupepe wa afiafi ai a fua lau taimi le manto le la ia lau tau le manto le la oh e le ofia ia se fa afu fo ile fa fo le vevela so solo a malosi le la le nei aso ya manto au kilani ni usile nei tele isia kia le tau i le loa loa o ni usila pe tai o mantou la vai ia i South Okilani po Okilani Saute ia ma West ia a mese fo i Central ma East mantango fie ia sa o renga ngor kami kiki ma ko watu ma fo ia wa a sala fo i la e o nga ia mo nisio ai ngo lo o alu ni la tu ta faonga matamatanga i mataanga ia ole au fa kui io ole au elipo io o mai ai ni usila ngai me o fa kui ia le na ia me se fo io le au elifole ia male au tai lili ia mai lan to fo i pe yo au le au fa ngo tua au wala ngai le au vai ngo fo ile le tu malan tu ta mai ofi kama e ka kwa pala si mai luma ili ia i fo lan vai ngo fo ile le tu ma ofeloa ia kama nga le pe ye man to mal le sunga fa fenga nga pasta waita ia me se fo la le sunga ya Simon
ia au pe o lesi la o ina fo ile ia isu nga makesi ma ia pe la vea fo malito fa ia au tanga vai tolu no ia kamala ngare pi ku esu ese kama i amu fo ile le te tu wai matong ia kwai lu mala o yo le ala val tu ai nga tanga o lo e fa nga ina ile nei aso matango fi ia ela vea la mar sunga fata io fata tamati kasi le kwa au fo malu le nei io tasi le au mamau se fa mo le o se kiki e poro mamau ri poro la kama al talo fa tu mo folo fa tu proclame tu e amentalia ia le tautua foi ala BLU TV ile nei foi aso ngofua ia ma fa o toi lava mana tua o le foi sa amentalia ile show ma tango fie ia atau sala ma to au nanga le tausala ia pea ia ngata foi leo le tausala ia Gloria ia malela BLU table tala noa ia po le pea and Gloria funny show ia mana ia mantango fia e fia anta mai lava le tai o e fati au tinga e oso ia fa kele kala lunga le show na to fa fine fo ia so mai mersunga Lorenzo Marmanto health tala noa ia ai tau lunga le tanto te ia e fo ma Asiata ile nei la so mantango fia o mai o ile nei aso o au fuanga o fai io e pe na ona fa lo loto ma fofonga a o lo fiu lava tina ta wana o la pulta ile ia ai talo fatu ya te o to mala le fo amanta ya ona o fi mali mai manantu foi o lea o toi o seanga o fa tau mo avalo tanto va Samoa doi o seanga ona tanto patipatia le ia ole masina maleaso foi wa faamana duina le au kerisiano mo le lalolangi e faamana duai le soifua e ui o seanga mawalalo ma se vainga mawalalo ia a ole soifua mai ole tupu ole mesia ole siri ese o le nave ese anga sala le lalolangi lo tanto wali o Yesu Keriso ata lofa duai lama o fo lofa ia faiva vave au fai unga wa telo o le fo walata le telo tanto fo ia lau fainga luenga mo meo o le fo le ka unga me fo ia Christmas party ole a folita ungo wrap up party e po e break up ole break up or breakdown so le oferta break up ngara break up by fo le luo nga li ima le lua inga le ai no ya o afpe o night lo lomani to langa o fia fa pena ya malo ta pena se me alofa ya fu mamau sa me alofa ma to fo o le taimi fo i Christmas o vai tau o fesuia inga me alofa ma le vai tau o lau fai ngā me alofa io o le ase mea le ngā ua makua ponga ki ailo ma fau e fa me alofa mo le tamau le ainga io a fai o le vai tau sangale nei ngā le fiarua i orka mau le ainga ma peye mai vasa fo i lele ana il fo wili lai paka mai na lele timana mai si fare fa pena o ke o fo ia ke o eriki ngā ilo le mate ia ina io o te o fo lava io a fa pe o aso uma e siri aku le pe kau kangir ka mau le ainga ma pe fo ile le tiro fa fa malama pista mai titi e mai manatu fo ile le ta vale fo wili la po al nai o te o fo ia o le tinai lo le mate ianga mai tango ye fa senga me fa fiel ta mar Christmas ya fa pe fo o le tinai o aso umor vayaso io e tai ave ya o le tinai tonu le o le kuchi le ile io inga ile St. Luke's Mall e ave ya o ile aso male aso io tinana le isa tupe e fa mai si ka hako ko kongo ile le Pick and Small ia what tau fo ina e mante ianga e yese la e yo yese tau talinga o se mea ila o lo to tono le na fale o lo fai matupu tau mante lo mafau ia make ia ngai lo fa manantua mo o fai se me alo fa mata pena se me alo fa lelei mo le tina ia me se for fanau io a me se for fanau io i ke fo o sa salua o era kamama o erkinga po le ale me o le a fai elisi ia ai ka wai fo ngai wilanga e sainga ai tau ai fo ngai wilanga ta ilua se fulu ta la el fana io ta sia le anso ia ai aru pa o luma e ku pa ku o yo le ai talo fa tu bo folo van tu sia ta per proclamar tau te ia e malo a fu ai la o mau le ia so man tango fie o man talu per seunga io e pe ia ta la masania
ua musa i fonga ane sa ngā lala io ua oso le fia i le loto ua tui tau mea sina e tepa i mantango fia mafua i sea e le leia le atua le tātou te tāpua i ma tātou oa i whareseu ia ai sa ai ma o malie whaatalo whātu la mau wholo whātu manatu au pa ia mau sa mawhainga e le pop ia e le au talaina i se whaamatalanga io musu lava ne vealo talima i toi pa ia ilo tamata ia e le talitonunga whamaile malelenga le mali e toa tanu mawhili le lua lea ua tu ua le malo pe ia ua lua kua erko inga ngama malua whamaile na sau noa ngamala na malelenga o Samoa e tupu uma tangata uma io lono inga ia afio mai makala mai au lau sunga tupu io ia lau fionga masiofo ia me se foi ia o tou nga fa walo ri wo so o Samoa fa talo fantu mo folo fantu Asiata mo o tou feo yo le tala le lei ma lo le talo ma lo ana popongi fa afetai ati o tou o la tou fa autu nga tangi i le tua lea e mafu ai ona sao yalo masao i manu ia ama tou tua o lo fainei upomonia fa upopo atu waila ia ma fa malu malunga o le tatalo ma le tulivae anai tamama tina tu asina sino le atunu ia ona fai mai lola ia upo masani a lele wa antoa lanu o le nuanua wa antoa li o le masina mafua isea ia wa tau fai pu e le matila ma le ofeloa ele alofa ma le anga le leo le tatou tapa au sili langi fa talo fa na Asiata ma le Tautai ia ai mamalu mai o le fongatia ia ai se o tatou sai ili mafua ele nei ya so matantou tala me fa solo pe o le tala le seunga ia ma sei fa talo fantu mo folo fantu le mamano o Samoa lo se sangi fa manuao no le tatou proclame ma lo le pale ma lo le folau i langi ma fa talo fantu ai ele o fai ke sainga i fai mai nai mangele io ma le o me foi ia ke le ke sainga i fa tau on tau fai me alo fo mai le singa pepas kas al mele o tau e tinanto vai mai o fai ka o koi masili vor ka vale li ai tau te tu mai lava io le foi ke sainga le na tinam tu ia mele mapusua e va pe foi le fionga ele tapau fanua le ala tau le fionga le mapusua ia po le fitelenga tau ia lo male lan tau vaenga io sunga ia Paulo ia fo mengi ia me se foi o le au fai vai io le au kipikipi tamai ta ia yorina ia me se foi o le fomengi supervisor ia le to fali amana ia me le to ofenga lenga fa malo antu le soifo maua lui besamino malo le no sai malo ma tomai nga telea o e sau mua se me to ma vtanga voa malo sui sala ono fia ma ma vtanga le vanga le fiavi fa talo fatu Asiata ma programa nga telea o sunga ya loto nua. Watching from Smithfield, Sydney, Australia, ia ele tantununga o lo malutia o mai afo yo tui longa kasi longa lua fa solo longko fa tata mantile lua ma tautonga ia le tausi po le fionga le faletua ia ele fionga tua ma le lua ia li tai sisi male no foalo ia ma lo le soifo mo to fa manuia tuai happy belated birthday ia iso lualo ia le tamaita ia fanafi happy 24th birthday ia i le vaiaso le tenei ia fa manuia le tua to tulu inisi tausanga se tele ia ile soifua ele nganta le mafau le nganga ia to tuai mo ainga nganta ile le kalesia Joana mari tautonga ia Dennis misa se taimio to sila ia ele sapa makaukia io se taimio to sila la ia afa pe o le aso lua la vai tele na fa tutu ngata tau le mafai ona fiu le kamai kuri o fese fe au ma fese me ai awana ngalo e maua le sapa matautia na o se fulu mantala ai ko kiki me ai mai ke maua le lalo langi to tonu le ipule io le aso taiao fa tau e sau sapa mo tu na tu lunga tanto menu se taimio por kalame tu mo tasi fuatinga io ma lo le so fo halau le lei ia le na ma lo le langi mama vai se me alo fatina matama ma le fanau ma lai pule tau tau vao ia ma lo le so fo maua e sa wai le fa ma lo tanga tau lo la ua le vanga tape king pusa io
La se kingi pusa. Ia la wa umana tape awa ia le to rua man fana. Ia le na Junior ma ngai mai ava toloa jalofa from Brisbane ia Australia ma le tau mafutanga lofa tele atu Asiata ma le program mo o tau. Ia le ngata leo tama Samoa. Io ma lo lava le soifua lau le lei ma lo le mafuta mai to fina nga solonga ma le tautonga le fionga falanai popu ia ma le tau mafutanga ia me se fo le fionga pafuti le tina matu ala monga le mafuta mai na ia maile ma lo le soifua mo ai fo ua e ka vale se ulonga o a mangi pipi a talo vantu le fale tua le to fina ia fo tui maunga le mafuta mai le nei foi mai ngo le afiafi ia te lopo I manurewa ia me se fo se uso fa pele ia iti Fepuleai Tuigamala ma lo le soifua me se fo le fanau lo fatila tu mo o tau Paipine Navy ma le tau mafutanga from Brisbane Australia Maria tiu malualei a fovai ma le tau mafutanga le nevanga la fiafi a talo fatu Asiata ma le programe King tau malo lava le ona sai malo le nga ia nga tai lea o le sunga poasa te beanto talofa lava malo le soifua maua malo le lava babale lunga le tanto programe ia ma le to tele lava o tau le mafuta lunga le tanto YouTube channel ma le tua wale nganta o le tanto Facebook ia o le tanto YouTube channel mo le tolo fang faptol dina matua ia vai moana io le mafuta purchase le mafuta mai na you time Rika ia malo lava mo le tolo faanga o le sunga Asiata antina le sunga le lo ia QC Asiata tina e va ai ia ma fa tua ia maramo o le tina me se foi o ainga uma lava ia o lo tafa fia o le kelope mo le tolo lo faanga I se o tina matua ia va le pai pasika ia le o maua tala o le o toe fo I to mua ia le sairinga ngase o manuia fo le tina ia sairinga nga fo lava fo ia sa malanga tuai le montu sa la fai lo fatele atu proclame mo el tina me se foi ia le tama ia le pai pasika ia mo to mo to au va uma ia sunga vente mal vai a talo fantu mo follow fa den falongo ia aranga tailea o le to tele o le tanto lungo le proclame malolo on sa malolo fa to ka ko me kasia kwa I tanto cases o nei aso se lau iva se fulu se lau iva se fulu tanto cases o le nei aso ma tautia lua se lau ma le ono le aso to anai lua se lau mo na tupona a o le o se lau iva se fulu le nei aso a o lo fe ngai I lava I tanto li au kilani nei ia ma tulanga no tanga o le level 3 po le lockdown for your covid po le tauta o lo pepesi nei o le na mai ale sau no na wai lunga le tulanga I fai numera se lau iva se fulu ia ngata ile se lau valu lua au kilani to fitu ila lo wai kato ia tasi Northland ia o le tulanga fole na o I lantou I motanga se ngase valu suma le tasi to fitu I lantou ia I tulanga o ngaonga ile ICU ai o la utala fia fai atu le tulanga lea a tato iai muli mai foi le se taimi ia ona pale mai foi la ia le o la au va masani le sa matou fa de no ile so for se fa au tulanga o le fa tawaina o lo tui pui me se foi le fa moi lea e lo loma ile weekend nei ia ale MVP lo no winga o le Mecca Vex Pacific le alo je tu moto le Pacific ai o le tulanga ta ua foi ia ua mai alfa moi le salo je ia le scopa foi la so to na ina te nei io ma ko va ai le Santa Claus le nga so po misinga io nga io te mi tonu na fa ila break ia le na fa mai nga sia ko ka io ia nga fa kalifa pesi Santa mai I North Pole po Iceland ai saule Santa Claus pisi ka fai ma umangari ia ke no la tala na fai la tala man to gru anga o mawanga mai ngai o mo ta Samoa e afu io o ke se yo nga se vai nga se ila so na uyo le ia man wi fa mo o le tama mateni tuai le associates copa mai tauina I tala ave mai ia pesilia antu le fase la lata le lima se lau ila tau sao pongina ia mai la tau le ili fa pe fungi ngi sa ilinga ku pe mana tu nei me ili fa pe pengi fiki e fuale le mafutanga skopa tu lo ia me se fo yo le Pacifica Health Group sa ia ma tau fo I na lango sua manisio o fale fase la lau ili ngi me mo mai ai o le benefit tele ma le polo fit tele mo mai o oe
malo ainga ma le maru pui o tātou lo tele mana tuala ia o le alano o mai tau atu o vaenga ia o le tātou me ia i le level 3 step 2 fa fonga mai le ai ka ke le level 2 o le lami ai ka ko le foi la va fo mai o i le ka ko level 2 le ai step level 3 step 2 lo no winga o le anta talani si o retail fa le oloa ia ai fa taua ma fa malosia le lua mita le mamau io o le va o e malesi io le ai fa mo le yo or kai mi o ka ko fusfusinga ma tulang fa benna ta o fi le io ia fa taua ina fo ila mask e fai la mask io o fo te fia tama fa pe o molo fo yo ku ye lua e ka nga sa vali le ma e fongi isu so o le lave le o tanto so nga Murphy sinia tanu wasa io ia nga se fe o ye o te loele ai tu fo le mele o le umolong fa yo ku ye lua ma ki ya le wa e mati solo ma e pupungi le yo fonga io se uman tatra non melente or pung fonga wala ngai ta ua fo ilista mi io ko ke le ilo e le ta ua o mele te mi fo ile le va vela usua ya ngalonga fruta to fo io malo io o vaenga la ia le director fo itulanga le te tala io o libraries lo no wingo le la tala libraries museum masu se ke ko fie fesilia mai ga ile le fionga tama tai pa mia tesin e fa ku pe pesio fa mai ma fio le loku e ka kala le o de su so le se fa mo le la to lo fautu ina so fo malo lo ina fa ya tu e o tatou tangata pasifika ele fio ni su e tatou te fio ile lotu o le ya o ni sina on tulanga o le o fa ilo mai outdoors catering up to 25 lo nuinga o si tia le numero ole a si tia te fa sa watu ele si kier kai milingai amanta ile pole a so lua anta yao io e ta se fulu lua amanta lola ia e se ia fa wa doi lava o si tia ta to fa numero o le to se fulu ai lua se fulu lima ia le na ia le fa la kariele vai ngalili io o tulanga ia tanto wa maliu o fai poiponga aso soifua manisi o potonga taua ia ole anta tala atu le rosu ma le lima makai ia feololo io sa o fa filipingo konti lang toi titi lamba io ia ai kalusia ai fa fitaia ia ole ufa popole si ko se fu ia matulanga i outdoor organized exercise classes pe tulanga fo yoga io e sa wai kulanga ta longa ne ta umai si ta te musu e faile ta lai fa pe mai si ta te tau fa longa lan ai sa wai ta talanga mai ngomengi e kele ia vai mo ma exercise sa o le yoga o boot camp mama ma le sumpala ko ia ai uilia ia ele an faina tanto wa tali soia le manu le aulu ia itulanga foi o le faititia ma le tala mali mai foi ona inisio no tanga sa fia ngai masio tanto watu no ia ai o tulanga nai tanto cases ia ma le fautuanga masani pe ana faiantu se taimi foi ia la porkalame ia pale mai foi la ia le afale lima ia ona pale mai la ia le o le sunga le fafiangainga ia Rev Filemoni Tuigamala ia mai se foi ia o le fionga i le aloli io fionga Fepuleai semi ia manisi o le o repo le maftanga atina ma Tautai nei au kilani ia se o tanto fa so foi ma io ma falo le falolo inisio tulanga e tua ia le alo antu awali tato pui ia ma se itala noina po wa kai fia pasenge mana tofo o le no officially la vala utala le se fa toila uto mai fa sole no officially le fionga ya su a William C o le to na ile na te nei no officially sa ola vai e fa manta tato te toifo e toifo ini usila ile level 4 pe a fu en tulanga o numero le alu lunga awale bu mongia o ngumela ia wa tau tato level 4 pita o mai sa unonga le sunga ya su apole le to fa su apole fionga ya pito o mai lana sa unonga o le taimi nei Asiata ile Tautai le Tautai lava le ia i male pepesi le wai wa tau le tilo ai lo ka ule o focus le ma lo ngi level o le upomonia wa tau le focus level lenga o le upomoni
ua lē mafai ona talitalia ma taofiofia le pepesi le faama ai o le vailiu lea ua faukasaga i ai o le tope o le faiga o tui ina ia maeʻa uma ma mautinoa ua ausia le iva sefulu po le sili atu foʻi ina ia ausia le selau ia ona talatala loa laia lea ia onoataga e oo atu ai le kirisimasi ua tatou saʻoloto o lana saunoaga lea na pau le vailiu e toe ono o ai ni usila lono winga la ia manino le mea le Samoa eliminatinga pe ele tu ese aloa ia le sunga ile minister ia le upulea ele toe fo ile level 4 le ai na pau le vaenga e toe ono o ile level 4 pe a toe sau se isi siama e ese mai il Tautai ia le nala lono winga ai la se siama fakakainga wa kakoalu fa mai lele wa fa popo le force wa uma le Tautai fa mai la wa sa uma le Tautai force se va tainga lono winga la ia mata uma ma unga kamanga silia ko fo paula na le vaenga yo no toe tilo ai i se tūlanga koe emo fo ka ko le level 4 ai afa apea e saua nga o le kama o Tautai variant lono winga o le antatou le toe popole i se level 4 ai o le a tau mawhai e tū leile tui. Uma lo malutia o na tui. Ia, a mantaloro lea ia le o na tātou o le lua ma le tasi ma tūlanga whapena. A e fesili mai, ai se ala longa e se senga. Ia, o le a utali atu le tali e tangata anta mamai le sui fo maloloina le au mai. O le e se senga. A e la vea enga i le kamale i le wha mai a ua uma utui. E le ola o e le ICU e le o e tau whaola tu lo ulava. E pe ke la kua ko pe mai oe kama fo yo hotel le wa ya ngai vaenga ngai sia kia fo ile mole ele o ile ngonga o ma fo angala na pe fa pe ke FC mai ya la se singa kakala ya e mo ke mama ya la veve sawa e on la le fe o la le fe e la vea le kui la vele le kui paulo na ese singa a la vele le tui o va inga ia tau te sila tua yo fetangisi malawe ma momo mai ai ina tau e pele a ole kele ole tulo ole fanga au fo ile le tau ala kui puisu sau ipu kari io me tulang fa pena ole antele le numero ila tau e li lifa ile tu ai ngati nga ina le na ai a fa pe ile ai e failo tu ia ele vea ia e foi lisia wari foi nga ya wo fa sala la nga de ngale sawa i lunga fa mai nga la vevea a wo ka fiu su e ngi ni la covid ho pe fika ngi si o maka ko ngu ko re wari ia ai le va to a mata to fa sala la o yo le ia ona i va nga na fo ia o te lo la fa la tele le manto peno ai tanto tele yo ai la fa tanto malo longa ia ma se i fa fe lo ina tanto malo i lunga na no fi fa e mo to a le fa nga le la so ta ya ale sunga ia ti akono ya antenne si ame se fo yo le fale tua ya Joana la so na we lunga le tanto wanta o le tanto menu le na ko ke lo la ukala ka ilo a ikuka le wari ile le sunrise Samoa le au fai ek fu yong le nga ia male kale le Samoa ma la tala moni la se e tofola ia le numero na ma tulanga na we luma tanto menu le so tayo se fulu male lima dala le tau io ai te mauai ek fuyong beef stir fried or chicken curry fried turkey tail sausage ham rice oka le tele o tūlanga ia tātou kuka le nā ua iai lunga ma vaenga whapena ia ai la markama ngā vaifala mo ilan tole masanina siasi le market Samoa taimi fo ia vaifalanga ke ko fulo ko ngol hol na netball le tutu el tangata au le ia fu le la potele ia ina le tuli manu kamala le na lima tala ia meli ia ina ua lunga tanto details ma tulanga fa pena ia em fai fona tulanga le tamu tanga wai mata na fa atanta tulunga ma tautia fo le me alo fa le tu le kuka fo ia lea tamali yo le tunu ia fa ari lango sua ai mana o fo ia meli mai tia o message mai tia o ia no so soania tu fo ila ia le yo ia ti oi ai tau tuanga e message mai ma fa nga mai lo ma fa ia ale na ai nga na ia ona o anga lava le lockdown o le ana le tolo pulo fo nei ia tamali yo le tunu nei fo ia
anta mamali tina sunga ti akon ia wala sanga kalo ka fale inga mali tele o tulanga ia ole ala le will bring loa le fale inga to I stay for a home restaurant ia ai oka ku lo fa sa lo oka ia na en fa foi na ai ui mai te au lo oka ia ai fa maria tu ele se pa u mo e va ku sa o ele tau sa ia ni sina tanto fa laulo tato to fa sina tanto malonga a foi mai ia ona to sila la ia ka video le nei tu fa tasia el MVP ia ma fa felo ia tanto malo songa fa fenga inga ia Rev Filemoni Tuigamala ngata ilo le fionga ile lo li Fepuleai semi pe ato foi mai mai el tato malo longa le Taitaifono voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole lafo me ole pepa tala oloa. Ona faangale fa tau ai oloa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ele sa so fua tau ele sia sa. Ni fia foi sa we mo mawina ni foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Dai mo le talo pa voucher o mo ele apusu se o fine. So se para loa fa ngo fie. A me se le te ferwa i malo telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino de tama ore ainga. Fa te tu la vale tal for voucher mo le foi au nang fo pa tai. Ma lo la le tampai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. Whawhetai le tua mō lewa noa, ma te whātase fwoi ma sesi o sui tau ta ua i Samoa. A fia oanga leo sali moa, walita, o uma kwa iau fia, ka mga whai lau whangau, ia wa ai mai ni kangai, mau, famous e kelo mea, i ka longa lava leo le. Say it in English, you might remember. For the English speakers, look, I'm so excited to be here for the vaccination and to have one of our athletes from Samoa, where I was born. I know this person, famous, popular in so many sports. In the game of Fire kui. Angau whaalongo I shoka maa. O ke kule malai lea. A wangei. Kui kafkafo tuala. Olea. Team fai kui. Ai sea. Le whaalongo. Ai Samoa. Whaalongo ngei loa. Whaalongo ngei loa. Fai lo kui. Io e team fai qui. Io e se vuole manga ia. E se le mana ia male mali e foi ole angale o talonga le ole vang oficado io ole al kalonga. Fai qui. Ava bela ole na lo anta mai. Ante le o join le talonga le team fai qui. E se a o mau mea. O yo le anta mo le wanti le ua te ala ti lava le afa o le lima e le tautua le unanga alau BLU TV mo lau Moana TV. Ia me se o le tautai ai Asiata ile nei aso ngafua aso valu o le masina se fulu ma le tasi o le nei fo tausanga lo afelo so ma le tasi pe yo no failo le seunga Samoa ia le anga yesia matou palo ma le songa le faafengainga ai me se fo le fionga ile alo li ia ma le fretua ia sa loloma mai ma pala lau mai le aso froile na te nei e toe faa wau ia ile nei lao o mani no te fia lava e whailo antu pa ia lau telo so tanto wa tuno mai la tau olo mai mo mai lungo le tanto Facebook live nga te leo le tanto YouTube channel o lea wa pale mai le sa folau o le sunga i le whaafengainga o le sunga ia Rev Filemoni Tuigamala ia mai le whakasa e karisi e whakasa i Ranui ia le nganta i lea ia o lea uta o tutoru seunga le nei vanga o le awhiawhi e le nganta ua pale mai le sa folau o le fionga i le alolii ia le fionga ia Fepuleai semi ia a o se taimi foi
ia ona tu tau telai foi le ma pa u se tanoa o le foi o le a maua mai se lau ia o le fionga o le te ulu po le prestene o le mafutanga tinama tamaita ia i au kilani ni usile nei a wan fa mo mo lo loma fa felo ia tu i lo tau sa se tolu i le nei vanga o le afiafi fa malo Asiaka wa ke le upu i mangu ai kiki upu mala ma o karko fu ka ofi mai angi le sunga fa fegainga ia kan hol peskengi o kingam ka kai o le wa ka wivi le ka ko fa mo ma wa le ko umi foi siaso ai fa malo fa ka fa ko Asiaka ia fai fa talo fai langa le leo le tamas ta pausiri le langi ia tau mai le lei pe yo le ngoi po le ulua ia li o le foi wa la lango fatasi ia e pe yo le tautali ia asantu pua ia wa ole watanto fete ia imauso e pe yo le ngoi pua tau ili ia e le aso o lo loma o le aso foi walupe ia wa le tanto fa mo le weekend yo le to fa talo fa mo folo fantu ila ufionga ile aloli ia le anga fa taunga fa o aloli e te urunga fa aloli singia ia ma ole loli ole tupu a fai fo te tala noa ile lua sa se lua ma sunga ile ma bo le tuyana ia ole tama fa sa wala inga taulangi ma se ole flefitu ia ai me se fo ole matua ole usonga ia awa ole le fale o fasto ia ai me se fo ole a fionga le valasi io le nae to te sa se tolu ma pale mai io ka fia wa sa mai le fionga le valasi matua i lungo le procala me io le ia la foto ia i lau to sa se tolu ia po lo so fo fa fenga ia wa fo sa pale fa ta lo fa le mamalo telo le atu ia ta lo fa tu ai ona malele la loli ia ai to fa ta lo fa tu fo ila fa Asiata vai malai vai Samoa le oi wala la taua fa ia te tu mo ia me se fa fo ta po me Samoa ne fia fit por kalamer ai ga Asiata ia on fa mo lava Samoa tatu ngalu due fa tas ia wasi ai o Samoa i tonu nei lau fanu ese o tatu iai ia mo sa ngale mu wa tanga i mai Asiata le fu faila ula fala ia o le fai longa le tala le lei mo le ma Samoa le mfaitu ese seina le nganu mo le tala le lei o fa tas ia ma u lima fa tas ase man mi o Samoa pro fatu le ngang fa lolo ma lo sau noa so pa ulo so ngal fa fenga a o vai atu ma o mai ta wan tu le to se e mai me se foi le fionga ile loli se na peile o woto e manitio tino ma pe la ngona le manatu me foi le ia le ngol tangata e pe o te tiu fa mantala o ai le tele o taimi me se foi o so fuanga ilona so fuanga lue ma le tautua Fepuleai o fionga ile loli o ko e mawalo ma lo si tuto sa pe for kaiminga ia i foi telo pisinisi ese ma se foi le fale nga manui malayo Samoa Asiaka a pa so kuska bai pesera ki ia ka koru te kongi ia malele ia bai ai sira ngonga ma ngai fo farongo ia le la so kur pesere o pesere si umu a upu uma la mo pese o por la kaua ia me ia o Asiaka a fitai ela uswa social media pe Leaupepe Talai o lo ua aralanga mai o maunga patili mala au o le ngao na tafa ali ai sima mai o sale vao o watoto nei o le tava e toto o lei asa o lo ua le mea sili le Samoa le fuli tua sa fia o le na lava o le na o lo ua tofa i le malai molino o te awhau o le mana o malo e na ia tu o le vatau Samoa so ia le whawhau so ia la ia so ia le peto ia ia se ole le pe ole tala i poula lau fa suanga ile nei maenga a wa oi fo ile manu lau tele o Samoa i lona va tele wa e manantu ane ai
ia ua tatalai fo'i le si'u leo lau le ia i pei o le leo lealega momo'o ai le taimi o fiti maupologa a lau suga le fa'afeagaiga i oe ma famai se ka fio la se ua tafia so ngafa o tafia so ngafa ma so toto ia le ngai fainga tau le ngafa o le aloli i wau fa'aftaitele lau fionga Fepuleai ia ai Asiaka. ia Na ka aseu mai ka mai le vao. ali Se ari ku maka fanga mar ka mau. Vave o Samoa. ia la Alongoa kua ka malaka ki mai le pepe lau fangua o la kaua. O ale o kama ia. O aku, o fiwa kau whanganga. Le pepe lea. Aku reo kama mai ave le vao makua i kukongo aku fo e umu le pepe. O ma maor sa varinga. I le vao makua wha ngoforo i lalo makua vai fo i runga o kumkumo la au. Ua malu a lupe o le fuanga. O so se kui ngā lupe ese. Pe mai lona kama leo vave o Samoa. Ari se ari kum kawhanga. Pe au au na seu makako angare. Lea foi le seunga. ali Foi aku foi o kamo se ari kum kawhanga. Wana nei. Fai mai lo mare pepe. E le mawhai on koe seu a whapenga le kaimiringei. Aisha, o sāra mau. Ia, re mea ngā renga maua renga o kama i o rau whangua. Kama o sāra mau. O re waira sā moe por kalama le ma ke o mai ai ma le whawhenga inga ma kau whaia. Ua sā ai ko uma. ali Pea opo le. O re kala renga whaia. E sāruma, sākua, sārunga, sāralo. Aisha, a foi e ai ngor kura fongo. ali E ai foi ai ngor whama. E kau mo whai la me kuri mai ko kongu e le i pai ai de kui. E le i pai ai se kui bua e po se kui ronga. O le ala ngā mara mafuanga uku e au ili ai leo mai a mangua maua ngai mingu ke luma. E se kaimi sa ngaku fa feringa. Mau ho se kaimi ki nga karangok. A re pa ya ku ngai kaimi asa. malo fa'afetai ia mana tula le ua tatala le tofa ua tanoa fo'i lau fionga i le aloli'i ia ma fa'amapu e tulaga o le savali lenei aso ia ua le esea o le savali o le alofa fa'afetai mana atu fo'i ia e le autalaina i sa'u fa'amatalaga vaivai ia le tanoa fa'alele a lau fionga i le aloli'i ia e le talitunuga o le a sa'afi lava Samoa momo'o i lenei aso ia auā le loma o lo'olupe ia i le fa'amoemoe o sio tatou ua tunuu ae lausuga i le fa'afeagaiga sa loloma tatou fa'amatalaga mai le lava i aso ia ono o le taimi e manatu ia o le laolao lenei alafo atu o le a se atamai o tapenaga toe a o pau nei o nai aso ua le uma le faitau vai aso toe pau a nei o nai aso e fa'atili ai foi nei a tatou ausia le gata o le matati'a po o le tulaga i le 20% a o lona fa'amoemoega ia sili atu ina ia mafai ona malu tatou Samoa lausuga le fa'afeagaiga Avitai Asiata. Wa le aia se tulu inga o le atunu le nei wa le ma se talu il fa ma. Mai se lava tatu ai tele o kilani. Wa le o toi po lava malai fa maunga. Ia il tulanga o ia le tatu a Pasifika i tonu o kilani. A wasili lava ona onga mafatianga ona o le o tapu o le nei fa ma. Wale mwhai ona whailoa i a inga o e kalesia ia o alalafanga fo i whalaptuputonga e masani ai. Mena le ono fua i a Samoa, le ono fua i tupu matamali i peo na fio mai le aloli i mana masiofu. A o lou fo i tauti ngā, lau futalinga Asiata i le au ma le po i tau longo pe fo isi le itio, o isi mafutanga. Ia o si o fo i savali mai. Ia whai fo i masui o le tala le lei mana mātou i tū fale. Lango mai tātou lima whaatasi. Ia aua, ia le soifua ma le ola maloloina o Samoa. Ia, o le aua, sila atu ai fo. Ia, le tāpenanga le Meka Back Specific. Ia, le asufrei le nei, le stonai, le sas, fulu luas, fulu tolus, fulu wha. Ia, mai lava le iwa le tae au se ia o le lima le afiafi. Ma ai a tāpena uma, o iai uma atunu e iwa le Pasifika. O le anga lulu e whaatasi.
ia ua lagolango foʻi ia tatou tamawhanau le Warriors ma le Moana Pacific ia o tatou aulakapi ia e maise o foi o sponsor sia pe ona whaeloa atu foi le lava i aso o lo lango malosi mai ia ua saunia foi ia pasi pe lava foi ona whai atu ia fitalenga ia tavui i ane afoa ia o le Auckland Transport ia ua ofo mai foi soifua ia maua mai ai ia pasi pe wha pe ova atu ia ua lava le whemalanga i e lesi tutongi o le wala au mai lava ia si taimi whaeloa atu le numera over se lau ia fiso tai mai ia ona atu le opasi pe ona fa malau atu le lava yaso ia tatou roots uma ia ua uma fai atu sau ai tale south papakura takanini manurewa manukau o tara ia lesi root e oso mai mangele papatoe o tau pe nroso o neanga ia o lesi root e oso mai i GI pe miua Alice Lee pe Moro Sandringham Mount Rushmore ia mai Nene West Massey Henderson New Lynn Avondale ia mali tu a toa ia ole a whaeloa atu foi no foanga n whai ona poto e pio town center se whai ngofia e ona piki a whai foi te whina ngalo e piki lava lo a inga ia olo ia foi tatu super sharrows pe ona so soarin mai ia se stage foi alo le tunu ia lili ia o ofo mai foi le so soan ia e piki mai a oe ave me whai tui ia mauana ia ufa manuianga ia to momoli o lo a inga ia o foi na saunia ia tatu fa fianga musika ile aso o tatu stage o le main stage lea ua tolu stages ua uma na tapena ia le stage o Samoa o iai o le main stage le mele fai le tui ia matuvalu ma niue ia o le a iai faafiafiaga ia matulaga uma lava faapena ia o le naunauga lava Samoa ia ina ia mafai ona faaolaina lo tatou atunuu lenei faamaʻi i leaga ia ua tou maua foʻi tala ia le ua toe maua le isi tagata ua afaina le soifua ia matou te le fia tuua outou Samoa tou te fia fai kisi masi faatasi le fiafia ma le manuia ia pe a tatou lagolago faatasi o le agaga atoa lava lana asiata staimi foʻi ma lele le alolii o le masiofo ia ona i vaega tāua na e fia faailoa atu o le ua tatū faatasi ma lava le pasifika o le taimi muamua nei ua tupu ai lenei mea ia o Samoa lava ia o le ulumatua na le pasifika ia e sau ona sisi le fua a Samoa ia pito i lunga Samoa i pasene i latou ua paia tui ia o le amatamea atu le asiata i tatou o kalame nei fiafi ma le faaloalo Malo whaafitai lau sunga i le whaafengaiga Rev Tuigamala se taimi toi foʻi mai lau sunga whaafitai whaafela i atu i le fionga i le masiofo o le whaletua foʻi o le fionga i le alolii a o ia foʻi o le presidente o le mafutaga atina ma tamaitai pei o i latou nei na taulamua i le afuafuaga foʻi ma le faamaʻite ia i le tulaga lava lenei o le faatauaina o le tuipuipui ma le vaega lea ae tulaga foʻi i le tautua mai lava i taimi foʻi o le fou o le talavou o le soifua ou te iloa sa tele ma i le lifa i le tulaga o le soifua maloloina faafelo atu i lauafioga laisene fepuleai i luga o le polokalame o le tautaiaʻi ma asiata o lea le tāua o le unaʻiga mai le taupito laau e moli atu i tinā ma tamaitaʻi e maise ona i o tatou alo tamaitaʻi po alo teine i le faatauaina lava o le latou faamaʻite i tamā ma tuagane foʻi ina ia faia ma ausia le tulaga lea mo le puipuiga lauafioga laisene le presidente mo le atu le faafetai asiata mo le avanoa ua tuuina mai foʻi mo le tupao o tinā ma tamaitaʻi mai o te talitonu faatalofa atu Samoa o te talitonu ele atole fale o Samoa pe ale iai ma le tupao o tinā ma tamaitaʻi faletua ma tausi o saʻoao auā e te lē le latou matawhaioi o le latou matawhaioi totonu aiga o le vaavaaina leia o aiga o le agata o tamā a o fanau ia ma le loaloa lava o le atunuu mai o te lagona le faafetai i le tulaʻi mai o tinā ma tamaitaʻi auā o i latou lava lenei o nei e feagai ma le fatuaiga o te talitonu e te lē tele le sā o tinā ma tamaitaʻi o Samoa i le tuleina o le tatou tui auā a le migoi ia tinā ia e nofonofo foʻi lava le fanau auā e poai lava le tamaitiiti e fia fai lona
lona loto ma fai lona poto I mea o lo va ai ia I le Facebook ia maisi paenga social media ai afai atu atina tu ilunga ele ise tinga ina pe a oina e mai tinga ina o ne tina ele mo ele po atu le vainga o to pe mai Ia le tasila na awala o lo mfai ona tu leia ia atato whanau e whaitui o le tui la le skopa le sa whaila stonai sa o maita wina ai le tele o tina matama e watu I tona la tawa le peta I tonu tai lua tai wha ia le tupulanga la iti le watu malatou ona o wilo ai le o le alava e to tele lava whanau o le itui mai ole ngana wenga lava le a tinai tutono ainga ole tu layer tui ole aso ole weekend nei la aso se fulu lua su tolo male sufa o I o te lole a tele la to ia sa fai la to tui mua I manu reua ole a mafai ona toe a waia tu iai e fai ai o la to tui lona lua Langa e ova tu tita lima selau ia tupulanga na watu ai na fai tu mua ile tu le komite tinama tama ia Samoa o inala le otelo e ato atonu ia le tai me mafai ai ona fai la tu lona lua ile tu la fai le weekend nei ia ina fai le sa tele na onga mai ele au fai tu au foi Ia ole matua lele ia foi alta longa na fai tu time nei ia ma o to tele ale au ta alo le ta longa le fai tu ia male fala laba Malo fa tai o ia la vai lau fionga le prestine o le maftanga tinama tama ita I tonu tanto o kilani nei ta wala sa vali wa una mai nga tele e lo to fa langinga o to o pai ma auli ai hau foi la to ina ilau a fuan tu le tanto tu ile mar fa I te wai sa o moni au e pei ale unga irkinga ele ku ilunga le tamama tu langa fo e tai au fa I mai le fanau o le ase fa fa ngofienga o le tanto tu ile o le alo tu wai le weekend nei ya so toru e kau pakala u ka vale e sa vale te tui penga o lo fa mai pai tu tonu o lo sa pe fa pe o nai te fa ngaina lo ta vale ia po pasi foi ma tanto shadows le fa ngaina ai faile au nanga I tonu lau ta vale au lo fa fia ele malo le tunu o le ale sa onga lo fionga le fartua ole tui le la faine ole drive through e tele ali fa fo ma lau ta vale el mana ia wale a mata tu la vai ile no mua le o la lo tonga ia le pa o pa te ia maluatu ai la vale o aluatu lau ta vale la vai fa fia la ese foi leva ainga fa fia ta o I le Kate ina wa fa to enta I tonu e tau lava me fa ele tu o si siva lava ma ia le tu langa le la ia etele port wa sa fa ia I tonu la ta vale pe o atu pasi pe o atu shadows wa umana ta pena uma ia natu langa uma ai ole mea la fa fo wina lo o lo malosi wa te lo ole a tele le me fa fia ai o a la tele io o me fa ele tui se ia o la vaina e tu ua le no foanga ia ole talia tu le Asiata Malo fa tai e so fo popolo fionga ile alo li o tele to me mai le sunga il fa fenga I se vai nga fa lo tele fa mole lava fa kai Asiaka ke longa e so so mai foi Tuigamala I le mele lau kalangoa kuai. E isi mea le pe se koa foi le ngai kai mi ai le mwhinga koa ai le nungo wha mo ranga wāra. E au mai kupe mai le maru. E le kai o ngā lava. Kau sa au pe lava whonga mai Samoa. Malie. E le kai o ngā lava. Ma ngai foi le kau kei rungo re ea. Malie. Ane wala au rau kau mwhai wala au kuai. Olo ka kalaku na vangoa I kama whangau uma na tunu. O ai o iei ngiang se lengi me ongo fia au mai ko kongor whaboe o Samoa. Paunge ora kai me whaiei mera ngā. Pero ingor kala paunge ora kai mi. E le ma whaie sesi kui o I kuaku whaku samai le kui lea. I le kele, ma le kaua, ma le lapoa, ma le anganga la lea la kulai mai. Pe o le kuni makai inga ia uma na kui lea. Wa maua le mele mo mia le pare mia ma le malo.
Awa ale mawala le mele. Ma fau lau pisingisi. Loka i pea. Alongo inga o kala le fai. A kako lima umalo inga ia i le kui le mun. O a uma se lengi kako ke baua e ongo a maka mai i le wha moe o le Pasifika. Pau le o le avangoa. E ma fai e un ka kala mai e le malo ma ai fiosong mai fiau. Alo whaavitai lau whionga le alo li i wha lau telenga. Ia ae lau sunga i le whawhianga inga. O le ua tau wha matali mai e le whionga i le alo li i le si mai liu tau wha fesili e tuai. E lau sunga le whawhianga inga le anga o tātou porkalame fo o porkalame manino i lunga o lo o whaafonga le mamalu lau tele. Ia ine te ia wa yaini tala fo i le whaasala sala manisi o manantu whapepe. Ia le ma waingi kupe le awari. Ia le o e whaime ia wa o le whaanga. Lau sunga le whawhianga inga lau fesili e tui e lau sunga. O maua ai se leni polo fiti a lausunga ma le komiti i nei mea pena o na talosanga ina ia fesoasoani mo le mamanu lau tele o le atunu. Wha mole lava. Vavitai Asiata. Ia, o le lei wa e pa il vaenga lea. Ia, o mātou nei o le uwhainga aluenga o le la unga ina le tala le lei ma le upu o le atua. Au tari sa o atua. E le aia ma se tā la e tasi po se furu sene a ulea i lea malana masiofo ma e whainga aluenga ma le komiti a toa o maua i nei mea. Ia ise me tasi. Matua le ai lava. Ai whaia lava nei mea uma o le alofa ia Samoa. O mea o ngā aluenga voluntary work. O le whai lava le nganga fisosoani ma le nganga fiapso. Mea fwoi lea leo na. Ia o le fwoi na tāro sanga le malo. Ia e leo taitai lava o na lava. O le tui lea na whai mua. A le fionga le masiofo ia laisene ma le maftanga tina. E ai ma se tupe tasi al malo ai o Samoa lava tama whanau Samoa o la tau ia na whatupea ai tanga tama whai pisinisi uma na watu uma fisosoani ma lima uma watu o loa e whai ai e me ave nai tangata ia whai tui o vouchers ia o mea uma na fōai mai ai ama se me tasi le houto e o le nei tui ia o le mea lava na o lo e se le ni o lo au mai ia ai le o taitai o na fe au tai ai le fai on tau fie tui nga o le me moni ai e malosia o le lava wa alu le tui le fa tai nai so fani lava e mana o mia ia le wa apa mai ni si au fai pisi si Samoa le wa apa mai fo e so fani mai ia manisi o fa ala tupton ia le lava te talo atu ia mana o mia tato lima fa tas a le tali va veale na le tali pupu na Asiata ele ai la mo ia la usa unonga ele se o e foi tua inga o matou fa pe o lo o mene o lo a wole ia le o fa ia tu fa fe au Ali ele ai fa mo Samoa a wala ba nei avisi se ina ele o fa ia nei me ina ia mo wai se ele ai la mo o le soifu o Samoa mena silio na fa tau ia mo fa lo Asiata Malo whaavitai, manatu fo i ono le tātou taimi, mai ala utala i ona tu nantula i ona ia wano whai uia e salani mai ai nisi o vaenga ia wao lea o te loa e toi mosisi o tātou lao i lea so tofi. Peitai, i le maitau atu le whanutanga i le aulia na lela, o le tūlanga le tūla i mai le tātou whainu mera ia i lantou i Pasifika ua mai atu i mua. O lea tātou te lona lua, tātou te lona lua mai atonga, o lea tātou o fiti ia ono tūlanga e siliafiki ia ono le o telefoni fiti peitai o le tangia mai e toe 5 lava pasene au sia le tātou wiva se fulu mo ilantou le tui mua a o le tui lona lua o le tau te taoto mai i le fitu se fulu lua pasene lona winga o lo o mia le si tūlanga o le pe se fulu mo na tupu pasene e au sia ai le iva se fulu ma le siliantu o le a se wha moenga o le alo tu iai ma le miti o lo iai le tātou porokalame a me se fo i le alo atu iai le MVP leo le asauni atu le weekend e ono o atu a tātou au sia le tātou numera po le sili atu fo i wha mole lau sunga i le whawhiangainga ia ona wha popo mai leo le fionga i le fritua ia wha pena fo i le alori Awhitai Asiata o le take le tui tele le Pasifika o se fulu afe angai lunga Malie. Fulu afe tangata ngai lunga, o le take na o le iai. Mai o le honi sa unua nisi le fono sa fai. E le iwas fulu pasene le mele tu le Samoa. Se lau pasene lava. Malie. Se lau pasene.
ona ele mātou te leo manana o e tia inisi o tātou atunu tulou lava le afiafi. E ai, o Samoa atoa nei o lo mātou nau tui. E nei tautulia i ni 20%. Le ai anu wa Samoa ele mea atoa. Oi. O le tūlanga le nā Asiata o lo nau i elfa moe o le pila wha ma le tui tele nei al Pasifika. Ai ia atoa mai Samoa mai i loa ua saunga le mu umatangata. Ia tātou krisi masi fia la ia le anga le leo le tua, ma le whaalo anu. Malo whaaptai lau whionga i le Prestine o le mawhitanga tina mata mai tai. Asiata, ia e pei ona sauno atu le sunga ia Filemoni. O le malo o lo tuli le ivas pasene. A o tātou Samoa o lo tuli le salau pasene. E iai lau e whanau no ta inga. Ina ia mawhai o na maua umai o tātou tangata le tui. O na tūlanga lea. O tātou ainga o ni ainga i to tele. O lo nonofo ia le tele o ainga whatastasi. Ia mai le lava whani o tātou tamau ainga pēr o na whainga tāle tūlanga le mai. Awa o le lava o tātou malama ia. O le wā matana isolate le whale. Ia nisi o tangata e maua le poviti. Ia o tātou e whainga tātele o na i to tele o tātou ainga. E le mawhai ona ave ese atu se isi potue, e no futo atasi isi ano no fo fatasia, ia le ainga i le si potue tasi. O le tūlanga le Samoa, e te tala o tulava ma le anganga ma walalo ma le anganga whaaloalo. O le tato wawa noa le nei, ua to telefoni si whana wala tunu ua tu mai o lato wa au, ina ia mwhai ona fisoso ani mai, ina ia mawhai lava ona tato maua ia le mtati a le o se laupasene. O le ala foi le o sauni ai pasi. Ia e o mai so se tūlava o kilani. Ia ele ngata lea o shadowness, super shadowness nei o ele ainga e mana o mia e whangatana o mai le pasi. Ia ona vili mai lea o lo sa o le watapena fole o 800 number. E vili mai ei ma tau mai le mea lu watu e tawale e piki mai ia la tou. O nei mea uma uala ona tapena ina, ona o lea lofa lava ia te oi Samoa. Aso se fulu luas, fulu tolus, fulu faa. Le weekend le ole asau nei ia ole toe talo sanga tu lava le na ia fatau wa ina lava le avanoa e le ale toe mau le avanoa ona fainga tale ai atato mama I foi o tasina na me fainga ta ia ole tale atu le mal fa lava Malo whaamitai, ia, natu le whaatilia mo lea e le tātou porokalame, ia lausunga I le whawhenga inga. Ia I sau noanga whai, ona tawalunga mai la ia lea o le tātou whaatanoanga, e le whionga I le roli I mara o whaanalo lava whaamitai. Ia Asiata, ia Samoa ai, ia o le tātā longo lava mas whau. E le I o lava le whaamai o na o onga Samoa ai. Ele yo na o onga. O le manunga lava. Ia o tau whakafonga fo inisi o saunoanga I la tau na whaina I le whaama. Le eze senga o tangata wala vea I whaise tui. Tangata na la vea tasi le tui. Ia o le tūlanga le nasa amoa. Matua whainga tā lava. Au na tū tumu whale mai. Ia o saunoa le masiofo ia la isene. E te nofo lava o ilo whale mai a whaina ia. O le mela na mātou te le o fia wa ai atu iai. E matua o le whaamai foi nei le pe o le fulu tulo ia o le whaamai winga esele nei matau tia o le matua o lava pe lava le valvala au atua I le nganga whaaloalo Samoa ai pe le pea oi le nganga ulai maia e o mai nei o tātou ainga ia le ua tali mai le atua ia tātou tatalo le ua mai whaamaro longa I le lalolangi sanga iane le lava ua whaere le atua ia e ala I le au mainga o le tui pui. Ia tātou tali atu, le anga foi le me, le anga o le momole le tali whaaloalo. Na tū ai e su I le awala. Ona o le tangata stau, aso ma le tangata mai. A pe nale wa inga le tala le mele wei nei. Ua whaele le lava le atua. E ala le au mainga o le ata mai I fo mai. Ia na amata mai wha mai nefa mai wha mai o te reston fiti. Ta talo lava ma ana popongi tātou. A le ua, liu walo mai le atua. Ia pangale a liuli walo mai le atua e toi te fai upu fo iai. Ia ai atua iai. Ia o lea Samoa, wala watu ma le whaaloalo. Ia o lea lava le tui o fai talane o lo maota le teibi nei a ua I loe, ia sui fo iai. O lea nganga atole na, a fai e tele ava noa fo I le aso whaleile, ia la I le aso nai, a fai tele ava noa le aso nai.
ia o le wei le sa ia te mai ai ai tui mal fa alo Asiata ia alo fatu mo e Samoa mo ia foi por kalame Asiata ia foi le alo li mo le fasiofo aftai alo whaapitai lau sunga whaafengainga. Ia, alo whionga le alo li Fepuleai semi. Tau walunga maia le tātou whaataranoanga le nevanga o le fiafi ma le whaaralo lava. Whafkai e siaka mo po kalama. O ngai upula ai ki a koe wawai e ka ko ku. Ko whaka ko ma ki vi man meo lo ko sirsile ia i kalaanga o whaamai le lano langi awa. La foi ko sirsile a koe ia kungu ngā o re ka isalau wa whileaso. Ka ngā kalawe vea. A o lea lea whai o e ua maari liu le lano langi a koa. Ko whakasi 5 milionga. 5 milionga. Se i maa fau la ki la ka kousi ka ko mai population ko musila. La me kupu pa o ngai la nga lele lunga fa mai o mai fo o ka ko Moses furuafe. Fa pe se furuafe ka kiel se la wa ai se furuafe le aso. Nga ko la vea. Ai no ngai ele ka te tiki soro ka ko uma. Ma ka ko vai lo de me momo su ngami ke kele. Angia ka ke fa nga pe pe fuka kon ka valea vai ange pa io da tunu da sang fai fer nga fa valea ai le se ka ko langa mai de bu panga au mai lunga ko fa au mai lunga de uka ko fa kasi mangio ba ko ngaku mar malu ra fa nga luenga o lo fika i kunga au ar ka ko ka fa nga asiaka e maguia la rauma o babanga ye kere suroko maguia po club fa tai. Ia whaapitai tele lau whionga i lea loa lii mo le whaamata whinga o le tātou whaataranoanga. Ia ranga tei lea o le sunga pa ua lau sunga i le whaafea inga o se whaamanuianga lama fo i le loto e me se fo o lo utangata whaatauwa. Whanongo atu ma le toa i le awhiwhinga mainga ma le momolinga mainga o le sa vali e whaonga ina i le i tū whaale anganga wa le i tū la vale le pei e whaaru whisasi e le toa telo le au tau mate mate. Ma le whaatau whala inga ui o lea. E se le manino o le whaatau whala inga a le atua o lo momoli mea lau sunga i le whaafeanga. Inga whaafitai tele a Rev Tuigamala. Iranga tai lea, ia o le masiofo le whionga le whaletua, ia pa le whionga fo i le valasi, le whionga le samala ulu. Ia manisi au tu te tele lau whionga a laisene Fepuleai o le presidente fo i o le komiti mafutanga atina me tama i au kilani nei. Whaafitai tele mo le tautou whaasa sa, ta tautou e whino i le hanso tofi. Ia ma whaatili ai mo lea e awale wha moi le hanso foreile, aso tōnai, ma le hanso sa ai mo le teimi nei. Avtai mo whamunianga o le mātou o unanga whaasoifua ia manuia. Soifua. Avtai, soifua. Ia ale nā Samoa o lea ua mai au na sa saa le upenga o le tautai. Ioi. Ia po o le upenga fo i o bili e tautau ai whangota. Ia awa o e Samoa. Ioi. E mo tātou uma. E le mo se benefiti po se polofiti o sesi. Ia e mo tātou uma lava si o tātou watunu Samoa. Ia manatu. La koe whae mo tasi atu lava le tātou tama ikilipi lea o le MVP. A foi mai. Ia ua pale mai lunga ia le tātou alipule. Sili o le tātou Pacific 40 ia ma le tātou talofa vauta. Ia masei whaise story mo sa ofisili ai. O lena tau maua e ngā whea e santal tātou tui lea i lea soto anai. Pele mona i tama iata fo ia se isi la sila i le mamano le antunu. I se vainga sa iai fo i mama ofa le tau mawhinga fo i. Antama matene tuai o le asosi askopa e le tātou tui pui le stona ina sa ima vai nei. Pe a fo i mai le tātou whasalonga. Whawhetai le tua mō lewa noa. Ma te whaatase fo i masesi o sui tau ta ua i Samoa. Pia anga leo sali moa, valita, o umakwai o fia, ka mga whai lau whangau ia wa ai mai ni kai. Mau, famous e kelo mea. Ni ka longa lava leo le. Say it in English, you might remember. For the English speakers, look, I'm so excited to be here for the vaccination and to have one of our athletes from Samoa, where I was born. I know this person, famous, popular in so many sports. In the game of Fire kui. Anga o whaalongo I show ka maa. O ke kule malai lea. A wangei.
kui kafkafo tuala. Ole a team fai kui. Ai sea le faalongo. Ai Samoa faalongo ngeiloa. Faalongo ngeiloa. Failo kui. Taitaifono voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight here to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tūlanga pitusili o le tāua. Ole lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaangale e whaatau o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa sunga fua tau e lisia sa. Le fia foi sawe mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana whaakau ma me te mga oai. Ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apasusi o se wa fine. So se paro loa whaingo fie. A me se le te wherua i malo telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo merkes o na inu e lor tamao le ainga. Whaatea tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo whaatai. Malua lava le taumpai. Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. Io e whawhetai talo whawauta ua mawai le apasusu sia ua fine. Ale wala aura nā le tangata ua fia o mōlan talo whawauta ina ua se furu mil tau tia nei tūla. E ono le tau tōm leo nanga lau Blue TV me se fōra le tau tia ma Asiata tau te fia. E whailo antu o lea ua mafuta mai le fionga i le li porisili o le tātou Pacific Fori ma le tātou tātou whawauta. Ai le ngai te fo ila i lea o le tātou Pasifika, Digital Pasifika. O ia foi o le teu o loa po le teu tupe ale asocia teine mantamatuai le skopa lea sa whafoina le prokalame le asotona ina te nei le fionga le Leaupepe Talai Junior tala i le nei lunga o le tātou prokalame. Whatalo whātu lau fionga Leaupepe le nei vanga o le fiafi. Malole tawata i Leaupepe Asiata. Tonu na ua maua fo is fasininga malosi malolonga na fianga ia fo ila so sapati nafi ya ona sa fai fo isina telo lo taimi sa aluile tatu fa mo ila stona ia e fa felo ia tu fo ile pa ia Samoa ya olo mafuta mai le pokalame malole fa malosi ngalwenga amato le yaso Malo fa vitai o tau fai fatalo fai langa le o le tua pauala u kau fa fisilia tu lo fionga po fea nga fai uia inga wiki na ia senta le sa fero rua ina li tatu fa mo le stona. Ia Asiata o mana ia voi le o atole tamao le Christmas. Ia e uia la tatu te pisit fango tui pui ole fa mai ole COVID. Ia e pewa vavena to e suia atoa ia le atmosphere voi le no vai me watu center. Well, ma fofa wina session no afa tu central tatu fa mo le astona. Io ana faila utala le fonga nga ftasia fu mo no maleta manto o fa sala lausa. Mo fia mawa tua, mo fia mawa ko po se ma ka mo so ofisidi. Po le mesa o mai no po le mesa o mai sa vai. E pe na o tua tu lunga ta fo ya war sila mai le maro le tu. Nisi na va ai nga sa ia ile aso to na ia me se fo le fa tu mulia. O le maro lo tele. Lo fonga le pepe ta tele yo tu langa o le fa ilo al business. O le na maua na mantua ai ova tu male no mirror na fuafuaina o ni tangata. Le na maua le tala fa pea wa uma kuia hele uma le lolofia to le mamano lo tele le tino. Sa o le a fa matalanga na sa o le vala o fio. Ia Asiata tu langa na sa iai ona e lua se lava ia tui sa fa moe e fa tinoina. Ile matou fua fo ile na. Ia o le tātou social scopa e mo i fo ia le to tele. Ono le asa tau whaia e au mai lava na o a inga o wō mai masani e mwhai ono o ia atu iei ia le mātou tau mwhainga foi. Ia pe o le ala le na seta ia le numera. E se numera e mwhai ona mātou au sia i le aso atoa. Ia e peitai ane. Ia e Taitaifono lua ua atoa. Ia le tātou lua se lau le na. Ia e Taitaifono le wha ua maua le wha se lau lua lima. Ia matao fia i lo ina le wha atino ino tui. Ia ona ele mawhaina toi maua nisi tui e toi mwhai ona whai.
Pio le ala na lai ona na faufautua foi inisa le malu atunu na tuai atu. Pio atu o te alfa. E anga e foi isi whamoemoe sa whatino la tatu I mangele. Ina ia whai lava na whatino ina o la tui le aso. Ia wa pio le au mana o whamoemoe Asiata. Ia mawhai ona mua se tātou numera tele e whesoso ani le tauna ingo o numera o I lātou whai tui tono au kilani. Malo whawhetai, matangofia le aso o sawhianga iai le fo i aso to na I le suru matangofia le la ngā teile. O le se vai ngā mawa e fo I le rolofia to, miso le lango sua, na vai iai le fionga I le minista o tangata tu moto le Pasifika, le fionga au pitu. Ngā te fo I lea, ia Samoa ufele vanoa e taratara noa dua I le fionga le kone sula o si o tātou malo Samoa e ni usila nei le fionga ia whaolo toi. Poni le aso fo ile ngata ana mai tau ina fo ile u afionga Leaupepe ko kele ali o isi o le au fai pisi ngi si fa ko awa ko fo ma fa fenga ngai fa yo la tautui iyo ona le tau ngoi la si le aso Asiata o le tāua o le wa fua mai maunga le whaatino ina o le whaataitainga lea ina ia mawhai ai ona maua to o file mu foi o I lātou ele o mautonu o lātou lotu I le tui le nei. A whai o le ua mawhai o na alwatu le whai wheau, se tu lou, alwatu le minsta, alwatu le konsula o le sui o le malo Samoa I nei. Whaatino o lātou tui. A tonu iei fo ini o lātou mawhau. E le o mautino o lātou pele lei mo o lātou. Ai ona o le ua talia o lātou lotu. O le whainga o tui. O le a mawhai ona pui pui ai le lautele. O la faina pui ia le community. A tono le mea mua lava le na. Ma le fo tato iloa. O poka lame whanga solo le malo. E le o fua ina lo le talia ina o ia le yortui. O la fua numera I lato ua fai tui. Pete le alu la fai lo tui. E le fai ona sui ia tūlanga o lo whaatatia le malo. Ona, o fufuangan marole, whatua mawhaian, tatala le toi o ia onga, tatala pisinisi, tatala le whewa I tutono New Zealand, male anga I atuno mau. Pe whailo tui, e reo whapea mai. O le whaatali tala ino a onga, ona naile I whaia lo tui. O te ilor te mea atu alinu mera le iwa supasene. Ya, wow. Wa matala umalo mea uma ie le tau whai tato malo. Ai ilo winga o lau sau noanga whaftai le vai liu lea, ai lo no winga a no foa I ala le tangata lea mamusua. Ua le ea ua ilava I le ivas full pasene lea. Ma le tatalanga I lava o I le a lava se umi pe ka arkidi si masi o tu maulava o le sa onga lea lau fionga. Ia, peia no vai atu voile. O le e pauan me leo tilo ni malo. Ia maul numera na whai ala to telele no fo ele na e fai tui. E o te no foi. O le ata haufi foi la na tole o tato numera. E tu langa le wo e to tele. Wa fa tu sa ele numera I tato vai ai. O ova male masalo o ma tolu miliona Ia o tele to e tilo I tato ficas. E 5 miliona la fai ngotanga te tono New Zealand. Ia. A faila o va tuma le o le afa o nano merole o le 2.5 million o te over ma 2.5 million tanga to fight tui masalo over for ma 2 million o ile o le lo mai ai o le mea na vale o e to tele ona o tele ina le saunga le mumal puipuinga o le mea foi na le wa nga ye le malo ai o le fenga ta ia Asiata le nga ye foi la to ma tua yo la to loto la tu tele mona o mia le tui a fara vela na ele fa pea o tu so le wata fi foi la tu ya mali mavena fai suinga ye manta o le malo e fai ona ile fa ta dia suinga ile tu langa voi le I se sia tu langa o la fa tali ona o tuino o le iva so pasen ya a talo sia o le wa umatu fa mo le weekend ya o le isi fainga tui e ta pena tuai ya mau te lo foi ona fa wo penga venga foi ya tamam ten tuai le skopa o le taulo molongo ya ina ya fai lava ona ga ile manu na tu e fa tino la tu
Malo fa tai lo fionga ia mana tu ni sinau highlight jole fa mo nga tai lef mo li fulenga fa malo lo fionga walanga sa e fa nga se la fo ia me se fo le fionga le fletua ia e tu e fai mata yulu mata itai ia awa fo i le tau una ino le tu ile nei ia me se ro ove vesi e lava matulanga ile mau na yo tanto entitlements fo ile le masania i ole to o fio le movie o fio ine i tulanga fa pena ia e ona ile o mafai ona tala ina le taimi ia ta se mela ia le ile ta ni fa ala wilo al ta company lo fio o mai le tulanga ile o nanga lanto o ile talo fa voucher ma tulanga i tanto tupe sorry fa tau i Samoa fa mul Ia o lo tolonga lei lava tūlanga whatinu ino le o le tātou tautua. O le taumwhainga le iai, o le wā matata pena mol kirisimasi. O lono winga. O le taumwhaifo ina ia sue ia whaatele mai a tātou whaloloa ma tātou vendors. Ina ia lava ia whale mwhai ona whiriwhiri le malula tinu. E lafo anga iai tālo whagauta mō lātou ainga. Ia mantua Asiata tātou anga i loa i taimi o kirisimasi. Ia o whalo loa e te lei meta alo. Te lei ofu, o se e vai. O whale o loa nā lela au titilo te le malo la tino i nei. Wā leo whaingo fiela na whaatau le mea alofa. Nā o le anga ia i lunga le tātou website o Pacific 40. Whai se lau tā lan mea alofa te mana o e ave mō le tangata le Samoa. Ia, nā na kiliki au le vata tā lofa vata se lau tā la. Piki o le whalo loa la te iloa e te mana ave whaatau le mea alofa. Whai le ofu. La fosa yo le Veni Caradas a wi fo le tangata fili le ofu matua fi lava a wa le la ali fo fili me mana oi a mana or se vai la fo mo wor CCK la fosa o le ta va tele ele CCK a mana o fe te fai me alo fa ya wi fo te fa le tau Messina Resort na fo fa yo na fa nga le ta to ta lo fa va tele ele tau Messina Resort a mana o fo ya lu se me mau o lo iai fo ia tātou hotel si no Itupa ia fa pena fo isa na fai e ma fai ona e tongi ele voucher ia ai al wifo tangata na te fai me alo fai e faunga e se le tūlanga le ua iei le lau alunga le au nangalo no inga a e so se mea e te whinga ngalo iei o ele i nei e fai iei lau mea alofa i tangata le Samoa ngā o lo ki liki ia te tongi leo fai ngore voucher te tongi mare no fuanga ia ka penga lo mar fa mava nga le la maronga a male ai ngai Samoa le alulan ta fa ngor ki risimas ia a ni so tatou fa lo e fia fa lo lo me se vole tau man tau watu pe wa fa lo tele le ta le fainga pa anga manisi o fa le te tele mai ali ki Samoa ia me se foi o ni so vanga te fia no lo fiong Asiata vanga mo lava e fia mo le tu foi le matou fa malo ele ali ki wholesale ia ele latou no fuanga fo man latou office fo le watala nei vai tele mantuole na mata mai lava le aliki i nai palisi ia au le la ua sifi mai nei le lato falefou i vai tele ia o le fo wa ia na ma le lato officer ia o lo ia ni ata i lungo le tato Facebook ia o le fo inga lunga tele ia ma na ia fo fa long atu le fionga ia tai mali utu i le sanga fo i le au mainga o le amatanga for business ia na amata mai lava fatoanga e tonga fala ia male atina e fai ia peo ina na amata mai ia le wa fu mai nei mau fale te tele mfalo lo te tele ma o le lato mauta ave ia mafai ona lato au mai o lo le lalangi nga i Samoa ina ia fa faingo fie ina ia tatu tangata ona lato maua ia tele o loa po fe lava le me o e maua le nei lalangi ia o le fa palangi fa mai bringing the world to Samoa ia ma na ia foi le lato tam fainga ia mo tele foi ma tele tangata fainga luanga le nei foi business sa tam fai mai foi le fionga tai mali au tu malona ainga ia o le o fa tupula ia ma fai e foi lana fai pa anga tu ia mal tato Pacific 40 ile ala tu le talo fa voucher ia ona pe o aliki wholesale lava le ala tu te va ai le tele o tato falo loie tonu no umala alfanga ona pe o na le tele na o atu ia la tu kiliva vai aso taitas ia ola tofu la na le fai nga nga tele na ole fa mautino le vai ngo vouchers ma ola foi le fa tino ino le o tautua
ia o le matou galuega le faatino ati New Zealand ia o le fai o se auala e faafaigofia e tagata Samoa lo nofo i so se mea lava lenei lalolagi ia ona totogi se pepa taloloa po se voucher e whaonga e lona ainga i Samoa. Malo whaavitai lau whionga i le lipule. Ia a manato nisi ne o matati at tele ia mese foi o le au nanga. Ia o loanga ia i luma le tautua foi walanga i le namane la ina sa o lau saunonga. Pe o ilan le main providers fo i e wholesalers ia wale le tufa ina antu o tili vai tua ina nisi foi o whaloloa. Ia o lo o tele o nanga o le leile na o nanga jalo for voucher. Ele nga kai mawhainga e aru sa o ele wholesaler. Ia ai mawhai foi na e toi aru i tua ele au vaenga le toi resellinga matulanga o loa inu i tua mo le wha mama avenga ai ia tawurunga mai e sau noanga manisi vaenga fia whairo le atunu umwha mai ele ta whata noanga wha mol. Asiata na anto e whamanatu atu lava ia nai vaenga ta ua ia ono le fsilingi ala le malula tunu. Ia le whaatino ino le tongi ino le voucher. Ia o le mo tātou ai e tonu New Zealand. A whai e ei lau internet banking. Ia pe ei sau Visa card po sau Mastercard. O vaenga na e whaona e whaonga e tongi e le voucher. O isi atunu umalawe ese atunu ma New Zealand. E na o lau Visa ma lau Mastercard e mwhaiona e whaonga ina. E leo available le internet banking. I au se tālia mai se atunu. Ia ono tūlanga lava foi o lele stala le tātou pisinisi nei. Au se taimi o iluma. Ia o la atau mwhai atu ia ila tātou tautua. Tō tele foi la tau o lo ofisili mai. Ai se ale mwhai e ona tolu voucher se mwhai ona selected taimi atasi. Ma lafo ia ai se ese whaloloa. Ia o le mātou talapupu tūlanga na. Ia e le i o ona maua se system i temi nei. E mawhai e ona whaatino le tūlanga na ana whaapea ua mawhai. O lewa foi ona o ia le tau mwhai ale al tātou Pacific 40. Ia lava mai pelon sai. Ono la lava i luma ia tūlanga o swinga o teknolosi. E mawhai e ona whaatino ia o tau manao. Ia ai whaongavu ia se mātou tautua. Ia ai monisi vaenga o le tātou auaunanga na mia sosoani. O lo avanoa tātou Facebook at Pacific 40. Ia ma tātou numera. O lo lisi ai nā tātou numera New Zealand. Ma tātou numera Samoa. I lunga for tātou website. E mwhai ona fsotai mai ai. Ai whaftai tele Asiata. Mo le mātou avanoa. E me se fwere tautua le tātou Blue TV. Wala ma le tātou Bluwave. Whaftai lava mo la o tō fwoi ngaruanga sa whaatino i le tātou whamoi morskopa. Ia, wala ina tō tele i lātou e anga i atu o le tātou ngaruanga whai whaatasi. Ia, ai fo i alvi inga i le atua wao. Ia, ona le malos. Ia, na whaau mai. Ia, wala whaatino ina o le nei whamoi moe. Ia, malo, whaavitai sau noi lau whionga Leaupepe li puresili fo le tātou au nanga le Pacific 40. Au nanga tali manao i oe. Ia ai o lo tau atanto le si vanga le fa mani no fo ia ilanto o lo ofia nau e tasiale o ye fo le fa nganga ai tolu vautai ia taro sia ia o se si o fa ngale vautai le mana o mai ale anga fo ile fo o so mai fo il tanga tai le fa to se vautai stasi le o langa le tanto ia ai o le ia e tupu matangi i le o va e te tupu foi le whaatua tua i le tau longo. Ia, e manatu foi e pala lau mai o leo, ia i le whaatanga le loto mare tō whamanino. Pionga le li pole. Ia, awa foi le whituto na i o mone au ina ia whaafai ngofie. Ma se ia vela porsi tātou system, ia matulanga whape. Nau i o lea. Ia tātou e whitapai foi. Ia i le taimi maasani le aso wharai le matafia i foi ni seo vaenga o le tau tua. Mone nei taimi, e lo whate lea tūlau whionga le ainga, ma whale tua. Ia, whaasoi foi ia mone nei taimi. Aftai. Soi fua. Ia le na Samoa o mai ale tātou whaatara noanga, lua tātou whaatara noanga o mai a fwoi mare tātou taimi whaatūranga ina o le tātou Tautai ia e maa Asiata. Ia, ele nei vanga le fiafi, ia, me lea leino whaafitai fwoi le pūlenga le tātou Blue TV, ia me se fwoi o ele au whai ngāruenga. Ia, ona e ufi mea umai le alofa, ia le whaatou whaala inga whabena. Walanga o le tātou porogala mei tūlano na umi peitai. Ia, o le uai tūlama le awhale nei asu. Wa le tūlai le tō. O te paile anta talanga i whengata. Se i tau mōli pole whe au, ia, ma tau tuu lima, pe o le tala i le mō, tai tau si ainga sa pese tā, me se fōi o le rua ma pūma sa pese tā, me sa le aula ma wha atofunganga i vai tutu, wa tutu lima vai o le tama le nei aso. Ia, awa o e Samoa,
le atunu e pele le loto ma le nganga ma le tuole sau noanga le sunga whawhiangainga ia Rev Tuigamala. E le whaia nei mea uma at the end of the day, e pulea staffu nei le laolo na sa. Pulea oe ia pe kere whaisau kui pele ai, o rau putu sa o e le winga lau tala. Le anga e le mātou te le fosia, ma ia lau loto pea e le nau lawa fo iai, peitai. A whaia o yeisi na mea o ngā, o le neisa vali e tu inatu mo oe. E ma whai ai, a whai ua e le mana o ngā mo oe, e ia yeisi na fiso soninga mo lo uso a tangata. Ia, o na ina to whamalu tanga. Tu na tu au tafa. E whai e lau whiwhiringa. E ia oa. O te le teitai no fia i le ta longa o whaatawa le polo. Whai o tuai lau tala. I le fia ingai ka longa o whaatawa le ngā polo. Ai e ma whai ono o walu te whaatawa le polo. E a whaapeo te whai a molo uso a tangataina i a mawairo na tūlanga lau walunga me tūlanga o lo o mia wale te talai no nisi o no tanga. Whapena fwila, simpo la fwoi se tua lalo. Ia, ai marutia Samoa ia au lo for tato mo te sili le langi tau te ia ele Asiata le levanga le afiafi. Le afosenga ngana wale tau tamali o se upo fo o so poutu mo tau lo matua le tuu ia te oe Samoa. Vai mangalo ai se leu ia o senga ngana fo o se la fonga. Ia ua le tau tamali ima pa o papa i lau whaafonga. Ia malu le fau i lau finangalo. Ia tato toi whiro i la soa tau maratua. Poru kalame la soa tau maratua wha ia le antinu Wayne so yalo ia por fionga le minister business mala manuia ile tau le lima ile so tau ai mo le ia fiafi Asiata Filemoni Tuigamala kolo fatela tumo o tou fa so foi ma manuia tau tua ma au nanga mo tau sa mo service station nei tona i mata ma tau te utuina lo ta vale ma le tele o nisi o mato au nanga ese ese ai le ngata foile ma tau te sia ke ina fo ila ta vale Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang vai pa ulusa? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua tapi lah ucapan le peaut. Mua tapi lah telefon ni time me utu ina lah ucapan. Malah baenga mulu. Mana tua fo e matua I fasa ina lo tau maktapa ai no fuanga pa pe Ota Samoa ore mota mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa aftaila fia mai we'll see you again God bless Voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight here to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili o le tau. Ole lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaangale e whaatau o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa so fua tau e le sia sa. Le fia foi sawe mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana whaakau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apususi o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie a me se le fepuleai ma le telefoni tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino le tamao le ainga. Pa te tu la vale tal pa voucher mo le foi au nang fo pa tai. Ma lu la le tampai.
Taitaifono. Teki, talofa vauta.